أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة وبركاته خدا تعالى لسر مواحمي مسلمانا أهل إيمانه. خوشكو برای برومت در آل دا دستنال دا لجامعات و جبات و حوال و هوگری که امپیر قصد کن تم دبی گلک جامعات هنه، گلک جبات هنه، گلک گروپ هنه، گلکی ریخستین سیاسی و سویل هنه و هر کس دبی ام سریا راست و درستن. گلو کشان سریا راست و ام نزان ام لپی که هر کسی دبی ام راست و هر کسی لگورا خواه ام بویژن دیل و اثباتی راستی خواه نشان داده که ام ریجیر بر موند بی که ام لپی کر مر سروی مجرن هنه هنه سری خواهشان ام دخوازن ده بن رونایا قرآن دا جباسا و بکن کی جان گروپ جیسان راست دو دنیای دا دو گروپ هنه گروپ که حق سریا راست هات هدایتی خودیانی هدایتی گروپ که جی باطله کو خدا تعالی او بری دلالتی دو گروه هر دو گروه یک جبو کو ریا حق ده پیشه خو ایمان آنی هاتی لسر یا حق شوی خدا وان هدایتی گروه دریناجی جبو کو ایمان نانی آنجی ایمان آنی بجی ریه ام بیوی چوت و شاش کری نابره چوت و شاش ده پیشه خو شیطان کری نابره خو خدا تعالی خدا جو بری دلالتی yani dö riheydi dünyada. Yek riya hakkı siratel müstakim riya rastu durusu terba xwedê bêkil û kêmasî merad gene hedefa mera. Riya dijî kîjan rêye? Riya muhalifê prensîbê wehyî. Riya prensîbê muhalifê prensîbê Kur'anê ew ji riya delaletî. Xwedê Teala di Sûre-i Araf dayeta sîda Bismillahirrahmanirrahim wiha dibêje. Ferîqen heda ve ferîqen haqqa aleyhimud dalale. دوی فریقه کی قسمه کی چشیته کی جمرووا خودیانی سر هدایتی او قسمه کی وانجی لسر وان دلالت حق بو فرض بو چون دلالتی چما چون دلالتی یعنی خودی تعالی قیس محشر جوان خوی کرو بر دلالتی چرا دوی انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله جبرکو وانا شیطانان جبن دبن خودی رج خورا کربون دوست یعنی شیطان کربون نابره خودی تعالی دجی کو خودی تکن دوستی خو دیرکت سر یا خودی هرن دیرکت سر دین خودی هرن اما نابره خودی دا شیطان کر نابره خودی و شیطان خورا گرن دوستو یار دیگل کو شیطان کری نابره خودی تعالی لپی شیطان دچن بيقابل شيطان دجن لبر فعل افعال شيطان دجن ويحسبون او صح حساب دكن دزانن انهم مهتدون او دبيجن او لسر يا راستن او لسر هدايتين او هاتن هدايتين او جن مهتدين انا ام في آيات هاننا بچن آيات دن تفسير بكو ام چج هدايت فهم دك ام چج شيطان فهم دك و ام چ من دون الله فهم دك قاوت بالبانا لمقالو هنگ مقال ترکی کردی مزبکه تولین ر اب آیت هانینا چوا خودی خواستی وسا نهاتی ورگراندن حقی وی نهاتی داینی جبروی دوی ام قرآنی به قرآن تفسیر بکن آیت قرآن به قرآن تفسیر بکن خودی تعالی دوی فریقا هدا فریقه کی خودی آنی هدایتی او هدایت چیه خدا تعالی د سوره فاتحه د آیت داویدا ام هرتم روجه حفده رکاگا و میجکن حفده جارا حفده رکعت حفده جارا ام بی آیت دخوینن او جی ام وها دبیجن اهدینا صراط المستقیم رب ما مبین سر صراط مستقیم صراط یعنی ری مستقیم ری راست و درست ریا کو مراد گین هدف مرا هدف چی رضا خودیه باشه کیان رضا ریا راسته gelek insan her cemaat her civat ve ریا من ریا هر راسته خدا تعالی تعریفا ریا راست جمرو ورا نشتی وی بخوا تعریف کردن ریا راسته
صراط الذين أنعمت عليهم ما بين السرية راست ريا وان كسيكو تابيرا نعمت كريا أمش خديت بي يا ربي ما بين السرية راست ريا وان كسيكو تابيرا نعمت كري خديت على دو الدنيا دا جكي حزقج عبدي خو جي پیغمبر حزق اي بريج پیغمبر حزقش تمام عبدي خو حزق كده اي هر الجام خاطر مقبول ومعتبر پیغمبر لورا لجامي مقبول ومعتبر كو هل بجد كري پیغمبر خو ريا راست ريا پیغمبر رايا و امجي هرتم دو قرآن دا امجي هرتم دنميجي دا امجي خديت دو خوازكم ما بين السر ريا وان كسي كو تبارا قجي كري امجي ريا پیغمبر خوازه باشه ریا پیغمبره چی؟ ریا پیغمبره وحیا کو خودش پیغمبر رشاندی یعنی قرآن پیروز ریا داوی محمد علیه السلام ریا قرآنیه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تو نه و ریا کسی کو توانی دلالته تبری دلالت نه ریا وان کسی کو تولیاتی خزبه و هر وسا او شنو دلالتي كسي كو شنو دلالتي تولياتي خزاب الريوان دا بي شو سريا باطل تمنى بسرياوي د فاتحه دا سوره فاتحه دا خدای تعالی بمد زانه دره هي يك صراط المستقيمه يك جي كسي كو مغضوبه كسي كو ضد ريا مستقيم كارد که خدای نواتي خزابي دره ها جبيا دبي ايتها نه خدای فهم كركم هدايه چيه او کسی کو ریا قرآنی ریا دین اسلامی بد پیش خو خودی وتن سریا هدایت او دگه مقصد و مراد خو باشه دبردا خدای تعالی دبیجه ای چون دلالت دبی وانشخوار شیطانان کری اولیا گاوا مرول تفسیر معالم مزد که دبردا دبیجی من دون الله جبیلی خواده اف ترجمه کی شاشه جبیلی خواده یعنی خواده بجیده هلا راد سرخوا شیطان اد کولی خوا اف ترجمه شاشه من دونی دبن خواده را ابی چی من هر دو تخویانه ابی چی من هانه جویا کمتره آباد بیچکا من دونی بیچکا ortak kemtir duni vijbi kemtir dun te mane yani xwedê tim xwedê ye dibin xwedê ra ji xwe re hinek dost û hevala digirin dikin nabera xwe xwedê teala ku wan bigîne xwedê teala ji ber wî gava divê min dûnillahî ne ku bi mana ku em bivê xwedê bicî dêle dibin xwedê re ji xwe re şeytan kirin dost başê şeytan kî ye em bala xwe bide di dünyayê da ewil kesê ku guneh kirî şeytan e ku xwedê teala jê re got çawa bike got ji Adem re her secdê şeytan got xeleqtenî min narîn ve xeleqtehu min tînin got ez ji agir şêkirim Adem ji heriyê şêkirî ez wî qeştirim ez jê re secde nabim ev emrê xwedê red kir her wisa Adem aleyhisselam ji emrê xwedê pêk nanî xwedê jê re got cennet ji te û xanima te re jina te re lê tu ji vê darê nexwe şeytan weswese kir ew xapan çû ji darê xwar gava xwedê teala pir jê kir got çima te ji darê xwarî şeytan got inna zalemna enfusena got me li nefsa xwe zulm kirî yani Adem aleyhisselam em bivê gunehê xwe qebûl kir sucê xwe li sucê xwe qebûl kir li gunehê xwe mikur hat û dawa îstixfarê ji xwedê kir xwedê xwe xafirand lê şeytan gunehê xwe qebûl nekir gunehê xwe avî sûyê xwedê teala got te ji rê derxiste me Adem ferman lê kir got Adem here secde wî neçû paşê got te ji rê derxiste me wekî Müslümanê me ana qismekî Müslümana divê xwedê şaş kirin xwedê ji rê derxistin qedera me de hatibû nivîsandinê şeytan şaş kirin tu sûcekî wî tune sûcî gusûyê xwedê de gusûyê şeytan de aynı fiil efalê şeytan yani Müslümanê me ana ê ku divê xwedê şaş kirim xwedê ji rê derxistim şeytan şaş kirim şeytan ket binê me ez xapandim tev li ser ya şeytan tere Adem aleyhisselam
Digel ku şeytan ev xapan lê nego şeytan ez xapandim. Çünkü şeytan mera bi zor naxapêne. Şeytan tenê ji merar dibêje. Merû bi xwe qerara xwe dide ter dike. Bêje şeytan ji Xwedê re got te ecrê derxistine. Sûre-i Arab ayeta 16. Qale got febîma eğweytenî. Şeytan ji Xwedê re got bi sedem wî ademê ku te ji rê derxistin birim delaletê, te ez birim kufrê. لأقعدن لهم صراطك المستقيم أزي للسريات تراس روني نهي لم فريوانش ترى سجدة بفا بالا خبدي كاري شيطان چيه şeytan li ser ya raz disekine. Şeytan li ser ya Xwedê raz disekine. Rûdinê heta ji desî werin nahê li xel deriya raz dihere. Jêra bi navê mela, bi navê şêxa, bi navê terîqeta, bi navê cemeta, bi navê milleta, bi navê meselên netewî fikr û efkar davê bîrî ew ji divê qe ez rastim. Dême ev ayeta hanê ku dibêje nabera xwe û Xwedê şeytan kiribû, şeytan karê wan ew kesê ku li ser rêya Xwedê rast û durist rûne ew şeytan e. Şeytan divê çi? Karê şeytanê ewil çi ye? Divê ez ê li ser rêya te rast rûne rê şaşo maşo nîşanê xelkê bidim. Ew tiştê ku divê asteng xelk nikarin rêya rast ji Qur'anê hîn bibe. Bi navê gelekî jêderî dînî û tiştê dêne dême ew jî fiyal û emelê şeytan dike. Baş e di vir de çima Xwedê Teala divê ji şeytan dûr bisekine? Xwedê Teala di Sûre Fatır ayeta 6 dibêje İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Divê şeytan dijminê we ye hûn wî ji xwe re dijmin bigirin. Di ayeteke din dibêje İnne şeytane lekum aduvun mubin. Divê şeytan dijminê we vekirî zelal e. Çima şeytan dijminê we ye? Divê innema yed'u hizbehu lewra hingê şeytan gazî hizba xwe dike, hizba xwe palîgirê xwe kesê pê şeytan te re davet dike liyekûnû min eshabî saîr ji bo ku bibe ji ehlê agir bibe ji ehlê cehennemê. Yani şeytan dixwaze ser rêya rast bisekine, xelkê ji rêya Xwedê dûr bixîne, digel ew jî ter cehennemê, însanî diş ber her cehennemê. Ew ê karê şeytanê esasî ew ku dijminê me. Ayetê sabit e dijmin e. Ayeta din dibê ve yurîdu şeytanu şeytan dixwaze en yudillehum delalen ba'îda. Wê we bisbitûn bibe delaletê ji rêya rast dûr bixîne. Karê du da jî bi me da zanînê ku karê şeytan ew ku dixwaze însana ji rê derxîn, rêya rast derxîne. Gava karê şeytan ev divê em şeytan li gora Qur'anê baş naz bikin, nekin nabera xwe Xwedê Teala. Baş e di vir de gava Xwedê Teala di Sûre-i Arab ayeta 30 dibêje divê şeyatîne. Çima gotî şeyatîne ne gotî şeytan? Bela dikar mesela Xwedê karib gote innehum ittehadû şeytane. Şeytan. Yani em bir cem ne yek. Ne cem ne piranî. Lê di vir de şeyatîn. Lewra şeytan şeytanê cinnî heye. Şeytanê cinnî û zurriyeta xwe cinê kafir yani cin cinnê şeytan heye. Cinnê şeytan o tevî zurriyeta xwe dijminê musulmanay, müminay. Tim bu veswese dixwazin wan serê rê dexe. Yek jî şeytanê mirov heye. Mirovê ku bê şeytan. Navê şeytan bi xwe îblîs e. Şeytan ji fe'l û ef'alê îblîs re tê gotinê şeytan. Yani ew kesê ku dixwaze rêya İslamê xelûxwarê nîşan bide, xelkê ji İslamê dûr bixe, ji dîn dûr bixe, ji eqîda rast û durust dîn bixe, wan bibe delaletê ji gista re şeytan tê gotinê. Di vir de ku tu şeyatîn em bala xwe bidinê, Xwedê Teala di Sûreyê En'am ayeta 12 dibêje ve kezalike bi vî awayî cealna li kullî nebiyyin adûven divê bi vî awayî me ji temamê pêxember jî her pêxemberekî re ve kezalike cealna li kullî nebiyyin adûven
مجهر ام ببي پیغمبره که دجمن شیاطین الانس والجن دبي ما شیطان انسو جن جوارا کر شیطان کرن دجمن دما ne دجمن پیغمبره هم انساني کو bunu şeytan هنا هم جن کو bunu şeytan هنا يوحي بعضهم إلى بعض قسمك ومش قسمك ورد بيجن زخرف القول زخرف القول قوتن زيرين دبي غرورا جبوكو هفدو بخابين دبر دا insan دبي تو geleki başı تو geleki temizi تو geleki delale قوتن تب قوتن gelek başı li hevduj bo bixapînin nêkê hevdû bişemitîne hevdûj riya İslamê dûr bixwe tu merivekî ronekbîr tu merivekî rewşenbîr tu merivekî misaqaf tu merivekî pêjaketî ye tu însanekî zanayê tu felsefe falan gotin divê kar û emelê te baş be evê dî ji pişkayê mezin dibe hindik may biteqe divê qeze xwe merivekî zana me û kar û emelê wan teb ew e ku însana ji rê derxîne او انسانی کو دخوازه لسر ریا خود تعالی رونه کو تم لدجی ریا قرآن شر دکه بناوی دموکراسی بناوی لایسیزمی بناوی ملیتی بناوی جماعتا بناوی طریقتا کو ضد ریا خود تب دگره او انسانی کو وانج خارتی کو ولی دوست شیخ و ملیخ او انسانانا وان دکه نابره خود تعالی دگل کو دبی ام لسر هدایتنا دگل کو ام دبی مهتدین ام هاتن سر ریا رازی مریا رازی تجی لی او دلالتنا سدم لورا ریا راست آخری راست قرآنی ویجا نهاونه بویجا اقصا جماعت و طریقات و مذهب و مشرب و انسانی مقیبانا ضد قرآن ضد اسلامی اگر جماعت و طریقت و جواتی ایرو هن ای پیشی هم نزان ای آنا هن اگر لپی حکمی بی قرآن بچه چما قاسا پرچه بون خدا یک پیغمبر یک قرآن یک چما قاسا پرچه بون چما قاسا چاله هفدود کلن چما قاسا دجمنه هفدود کن دیمه اف قرآن لورتی تونه اف قرآن هانه نا باچی دکن دخوینن جبو خلقی بخاپینن şeytan bi şeytaniye xwe yek hukmekî Qur'anê inkar kir. Tek hukmekî Qur'anê inkar kir, got tejmara gotej Adem ra secde bibe, ej Adem çêtirin, ev hukmê te ne edalet. Lê îro welatê ku xelkê wan Müslüman e, hukmê vê Qur'anê li tu welatekî desthilatdar nine nar derbas nabe. O temamê wan jî divê em Müslümanê Qur'anê dixwîne, di ziyafeta Qur'anê dike, tecwîd dixwîne, rê dide, sohbetê dinî dike. لی حکمکی ویال جواکی درباز ناب یک حکمکی ساده مثلا شهید و هنن گوتن شهادت جبو مصلحت خواه استثمار دکن şeytan یک حکمکی ویال رد کر بو şeytan مسلمان تمام حکمی ویال قبول نکن هر چواز به dev devi بویجیجی لی بقلب و افعال خواه ویال قبول نکن مثلا اسلامیت تنه به dev با ولی herkes مسلمانه به dev بقلب وهر بسا بفعل وافعال خام رود بيثبات كرنه جربا لجواكي ودا سلادار حكمي ودا سلادار مسلمان در خصي تشكدن دبي اختلاف امتي رحمه حديثه كسنا پیغمبر در خصن دبي پیغمبر قوتي اختلاف امتي رحمه لتمام تاريخ اسلامي بن مسلمان حتى روجايرو روشا كيرو مسلمان تدايه گلو چما ام به اختلافا به امتان رحمت کاد به اختلافا پرشبونو عام مسلمان دا چه رحمت هی چه خیر هی چه خوشی هی کا مسلمان گد سیاست دنیای دا قاسی قرشه کی بوتونه پرد کی قرشه کی کا ورن کا مسلمان قاسی قرشه کی بوتونه پرنه که ویشاغه اف اختلاف امتی رحمت نه حدیثه یکی sen navi peygambera çekiri, peygamber çekiri, jiboko Müslüman perçe bike, fırkayı naciye ve nizanım çu falan. Ev cemaat be, şeyh be, serok be, server be, lider be, çi dike fay. Ev kesi ku lehember reya Kur'an'ı derkebe,
فعل أفعالي جماعته وجباته فعلي وعز نصيحتي زد حكم القرآن به أو إنسانا نا عالم إسلامي نا جماعتك الدينية أو فعل أفعال الشيطان لبروانه إنسانا بناوي فعل بناوي الدين بفعل أفعال الشيطان دخابينه أو كسيك وانشخورة تيك ولي بفدوسو هبالي وانا أو كسانا أهل دلالتين نر سريا راستن سريا باطل جبروي دو جروب إنسان هنا جروب كي هر هدايتي كور سريا پیغمبره أو جو قرآن جروب عدننا أو كسيكو ريينكو لدجي برنسيبي قرآنية ريكو لدجي برنسيبي قرآنية تفري باطلا وكسيكو وان سروكو سرورا وان عالم والشيخ إنسانا شيطاني إنس والشيطاني جن قواش خورا تيك ريبر تيك ولي تيك دوست تيك نابرا خو خالي تعالى كسين أهل دلالتي لكفري للشركية دين توبة بك للرب يخاب بالزبر الدين إخواش قرآنهم بما حتى جارك لنبين دخير وخشيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.